Salamu alaikum garmweleshao ni taarifa habari yahe ORTC. Nasiri lahiki harma ze plateau za hatu ye waziri wa huna ijana Nespor Mahmoud Salim ili huja ya rivenulie jula helos alalilio homa bangweni na harma emasiwa uhusu usiku wa mwiso wa champion na shakomo shahe mazama ya mpira wa mdu sha daraja ya mwandu. Bwana waziri, salamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba wa kubali ujao ukiwa pamoja nasi usiku wa leo. Naam. Zehazi za helebakia la 21 la heshika ushankiba shahe Afrika zandi sa infumne inu ihumuroni. Wataalamu wa helebavu ngwarenga ufumvu ili utwalia namna ya uheza juu ya ankiba ya helebara la wanza. Kasim Suleiman na Mustafa Abubakar wa Kahadhir na rienshie matalazuz ya Munira Yusuf. Ikomori ilahiki hamara ya mwando mkensi wa ishikao shaanki bahadaraja ya bahari Hindi baandabushini na Kenya. Uno mkusamanyiho muhu ubenu wao imiva ya maendeleo yonti ya imasiwa ya Komor. Imaendeleo na umbo thamani zimaduhuli za imasiwa mengoni mwa zimadazi jonyamiliwa harmwa mkensi uno. Harmwa panza la sukundaru wataalamu wa hudhuria harmwa mkensi huno moroni watojumlisa zibarnamaji za hisa za fanyishiha banda imahutajio ya kayaelewa Nairobi. Lino bunjilio la ubadilia na maarifa uhusu zinzia mufidu za uhedza uju imiva ya ankiba ya libavu. Makamu Rais Jafar Ahmed Said Hassan harmwa hutuba ya ubua kirasmi umkensi avenua ukabunjilio lino lijana wakati haivo daula ya Komor ilio jumawiyeleha zifaliki za maendeleo ya daima vano na mwaha 2030. Mungoni mwaza nongeka onga zozamba lukaya riwone namna ya ukaya ekonomia hatu ijibaze haruma ya turismo, ekonomia hatu ijibaze hobarini shahadi tena zinu zambao lukaya ribadili ya transformation ili bafanyia wana usine ili bafanyia ndongo zinji kawa ngeje utongeza wandu wahunde hazi shazi ndongo ikawa pia ngasohawo no wakomori hao wandu ikawa nga harmazenti zinu zihundiye harmazenti za hatu zelo teli zijaya hata kabati banu hola lale harmazenti zinu wandu jana na mengo mitano wa jabano ya bori sari hundu halafu aba hainu izora kantir fanye lukaya de bitola au kaya eshabashinu hazia hayo luka wafanye bitola ya he wende sausoni zenti abo wowo ngwajo huja wanike bitola shabatanganya ne mitwala ya hatu ikawe mitwala hiyo ndio utongeza leo nenti zinu zende usoni. Imuhafidh walisiwa langazija Hassan Hamadi harmwa irisala yahe avenua ifuraha yahe banda ikomori ya bahara mkensi uno. Kadwangaleza kweli univo ya he maisha rika harimwa tabu upande wa energy karma tabu upande wa croissance économique karma tabu harmwe maisha wao ya ukaya niveau ya sante niveau ya shahula zikambwani kabisa shaho changanya bazima rifikiri bazima ili maesperi kangwa harmwe nchi undio kaleo ngasi bazima la sire zenti za Afrika tibahi recevoir délégation ya Nations Unies ahusu omwesh zenti za Afrika nafikiri kaika muhimu kabisa karna ushinda wasi cheko mori rifanye ndongo batsino wananyasi na wananyasi wasaidia tena rihundwe appui ya Nations Unies donc abo bahatiye ikabidiri tsanganye bazima rifikiri da sina zenti kanga sina ze problem zima ze problem hizo tsa solution zima ribahatushe kangwa benze kabla nzangalie croissance économique ya region ya 6 à 7% abonga unesoka ya eto hiyo engeri idungu ijokana bahati okaya rihunde maisha mema hunu Komor ni harima region siandia na harima zenti za Afrika kamili. Iwakala wa ijumu ya madaula huno Komor Matias Nabu upande wahe asindindia jumwa zifaida ikomori jozi Parisa harmo mkensi wa ankibauno. Mmoja mengoni mwa wataalamu wa ishikaoshino ngeeleho maoni yahe uhusu umkensi. Ijumu ya madaula ijitolea haushangiri ya ikomori ifuzu harmo mkensi wa 21 uno.
Makamu rais ya dhaminishiwaye matembezi hamshirikiano nemba wa yahe jumuiya madaula ishuliha nao ne maendeleo PNUD na kungumanyo lambwa osi la tek wajimiza hafla ya ustakabadhi wa stishada wanazija na warenga funvu haruma msomo wa humbasawe matembezi. Salim Ben Abdullah Zarkashi haka hadhir. Umuhimu wa humsomo unu douwa na nezi taambu zire mao matembezi vanu Komoro emba wayinu ngeremisha wa taambu na bwadezi nchi miongoni mwizo dezana muhimu dezebe nziro za hemaji mwenje na mawasiliano ya swana faida nene za heze bank na nazasaya shazi taambu maususu do mavunchida wa huwa nada mualimishia hamu matembezi ardungana wosonti pia zinsidongo zahe serikali basi insidongo za PNUD basi zinsidongo za silatek basi shazindongo zatu sonti pia garedao ndera wahe namna ya utowa insinu harmaze tahbiliyo rifanyenti kao ya kistara lewo mwele ukaya vane maisha ya hanyo ya sanga umhono ni hanyo mduya tide kroshehe mduya tada ukaya bala rahanjarengwa harmaze loteli kusido hulu mdu kucho shida ya fanye hahe ge vandu na mkerani mwende makenti mfikiri waduka wani hawakatani mwanzo wa buwe society na wajiwaji uone ni mahala waduka ya mjo warenga wandu wahundrana ni mijarada inu waone saifura haya hao poliho demisomu wahundrana niyo warengeshwa bahashinu wabishimaraha ya serikali na ni barnamaji ya hejumi ya madaula ni mikwanti dali na mbali ya saidia ilie misomu inu yendelewe. Ngamina furaha kuu wayaka usiku wa leo unu rijitekeleza hosoni mwe daula ya hatu heze fikira mshinjika ondo waloni zoa haendele usoni ya henti ya Komori yeka ramba haendele usona henti ya Komori avoyandisa mikabala minji shaha handani ya turism inde mzaze mbaba mjomba ekanga sarme Komora abo mjomba mjabu hari ya he ekonomi ya henti president ambavanu ngarjo zirenga rizendese rijuoka na sile ambassadeur wa henti inu yabo ngaromba Mwenyezi Mungu ikawizo rasoma kazijenda nanzia shangarjo zifanya hauhifadhi yensia hatu hemenelo soni ya hematembezi dojuza uka zaidi ya wandu majana matano miongoni mwao wandu washe zaidi ya majana maili wasomesi wazenao za misomo zinu haswa darmo upisi ulisa ulahiki utembeza emisomo yinu yendele ya harmenti ya Komoro. Walozinu wa huzaji wa hezemfi warenge funvu harma mkonti wa hazizenti uza misozinu ihumwali ya madhumun de namna ya uhifadhi zemfi haudunga ya mishinzi nana eze sharia za hifadhi ya heshahula Zahari ya Madikasim na Bakar Kasim wakahadhir. Mwananono watanganisa baadhi ya wahuzaji mfi na baadhi ya walozi unongo nyamili yao zinzia zijotongesa zimfi zikiharma urahafu na unongo wonesao imekabala yonti rangu imloza ndao baharini ujamahala mru azihifadhiu ata ubahano mru azihuzao. Lisuala linongeli muhimu hawakatikao mabade mengingi ajao hasibabu ya izimfi babonge lazimu wandu wachihifadhi na mabade yano. Ofisi inu injo vanu hau amadili jambo hapo yo kontrole sayo di certifie ya hoka zemfi jo ubali wazende wonzenga dimu certifie lo na office na hoja certifie lo ngadimu jo kwa kweli zemfi zinu ngizo zivira mashini ya lazimu atangizo njema ngizo waizi ukabano walo zongo ile wao kaya ngofanya no wikao kwa lazimu abada si wadungia wafanyije taratibu ikao ngona ukaeleza lazimu bien sûr ngabo moyen ikao ngaz demandeo kao lejo watongesa wa ameliore zile haziza hao na urafu hao mungeni mwao wazitekeleza wanu kwa wata glacieri wata ho nongozi ngisfanshihe kao zeno gozo nziani za finali jeri sedilana na glacieri hizo noze nongozi exchange ijoka akaisu. Uhifadhi zimfi zike harma urahafu nge muhimu harma inti yatu hawakati kao mahayajao zimfi zino zitonda na uhudwa uho
bwenze ino deima na ikao misomo yano ya tulwanziani ili wandu wajue uhifadhi haundro ili wabarikishe ankiba ya insi. Shiwanda shahazi shijimizi wa wajau ihomwali sharenge wafunvu no walimaji ili utwalia inamna ya ufanya hazi harma ibarnamaji ya humbasau zembeu zinu tartibu za uheza juu ledima Zahari ya Madikasim na Bakar Kasim hamara ya saya wakahalir. Umuhimu wa mkenti uno watanganisa wataalamu wa dima imadhamana bali na bali wazi idara zihusuli dima unongo utwali yao izinzia zijotongesa ili dima lendembeli rangu muhogo ujanrovi matemati karoti nena zangina wakati kao iprojeno ijonda na ukazakifu. Na iprojeno itofanya hazi na ziserdwe za mabavu ikao ikusudi wa harmwashiswa shamwali mabavu maili ikao lelbavu la mlejele nina libavu la jandu. Zino pia haibu ikao watanabahi ukaharmwali bavu lino lidimange lina nguvu rahana mabavu ya salia. Hile mazama yaliyo deja na iwandu walimaji alinamna jicheru kensi wandu watualie lishindari yifanye ndazi ta iserdeye ikeje serdeye ya timu ya wandu ya zana ishinde ya kompanye ya pre-projet iziguvuma na cooperative karomba mungu dija zichenziani vano tsihule na ingia hii projet no na mmio wapulikie wadunge imtali wataalamu wajo kanao bavuni maana yule wanashinda lawe amwezi katazili nayo. Iproje ino iharami wa funvula mali tishashi na ili kungumanyo la bonze lishuliha nao na imaendeleo usoni ya lidima harimwa panza la mahamitano. Harimwa miji 48 dewapara ibahati ya iproje ino ikao 10 harimwa ishisiwa shangazija 22 uhonzuani na 11 harimwa ishisiwa shamwali. Sport ye madhamana wa hele chama la mpira wa mdula Union Sportive ya Zilima juu yani Bombo Njema wapara watangazaji 2000 harma majadiliano zitaambuza hundria harma usiku wa mwisho wa championa Shakomor shahi mazama ya mpira wa mdu ya daraja ya mwando ya hunungazija ndo nukta ya Kabaoni Abdalla Omar na Ayatullah Mahmud wakahadhir winjwa maelezo pamoja na Azhari Mbai. Michezo ya mpira wa mguu yaendelea baina ya Volka ya Moroni na ile ya Mtuje yejasem ni Bombo Njema injia harumwe championa ya hezekipu za daraja ya mwando harimwale si walangazija wanji ya magoli menjira hana mengumini zinu zisababisha wakuhanza mpira wa mguu watuki wa halisi ula wana nao zihabari zinu zitu ya nkudi wa mpira wa mguu wa Komor nao watombole shaya imadhamana wa hezekipu zinu zonne zinu tsongesa Bombo Njema wavenu waishatunga wafanyi waitondo hamada shinu na ongo madhamana nizo wahamba yahamwalo niyo dutashawiri lijo ruhusu wa mpira wa mguu wa Komori uhunde surwa ya hao ngari kubaliyo kaze nongozi biri nayi nabo zabira nayi ngari shiri yao madhamana ikaodo ajoka urengaze mezuri za lazimu neni zjo rengwa ngari joji sumete yinu ikedalao ndongo amande zizi tibire shawa joka uja wafikiri na mnando waripareso ntipi arendendera kenti bazima emo yasanjo wika za dukaya ezabira zinu zibiringa zija nsona hati so jema ya ukaya ndongo mbizabira ngazija zipenalize football national leo inu ngela zime football continue mali wafanyando nzuani wafanyando donc kaija kabla zimurije leo inu barengwa sanction ya utongeza champion wa Komori unu mwati hundri habishelea ikipu ya Bombo Njema yo mengoni mweze kipu za Komori zilo na tarehi harumo mpira wa mdu hasababu nyishinzi zinji ikao wazihundu ya makatirala na yohuja lesu alalinu ikaongi lobaoni zenyakati za mwiso zinu na ndezajiri harmaizi wanza za mpira wa mdu usiku wa mwiso wa championa Shakomor shahe mazama ya daraja ya mwando hunungazija mfumbibilizo wa mabikao hunji ya harmaizi wanza za mpira za Moroni na baina ya Union Sportive ya Zilima june jasem harmaishi wanza shampira shamituje baina ya Elan Club ne Volcan Club ya Moroni hamabi ikao ya wasuli 40 na
20. Na wandu wa kwanza mpira wa mdu kwa jaranti wone sai maoni ya hao na hunu ya wizara ya huna ijana nespor irenge karari ili ulalu sa shikao shahili kungu mainola mpira wa mdu ya madhamana wajau wahe mazama maneanu waishili wa wajau ne hifadhu ya gendarmerie osiku wajana homva unu rilahikie waziri wa huna ijana nespor Mahmoud Salim ili hujaya ribenulie haukaya karari rengwa watina ulata muda rikanza rijue namna je bwana waziri mwanao alalinu harma izadhamana zain handani marangina tena watukufu wa Komori va numuji para na wajini mdunga wei mashangazo ya ortese karaka na budi wakati zilo mane tungozinzi hijiri vanu dhamana wa bombonje ma asrongo amba risi tiani risi hukumu pia ini tsorongo amba ni vani stongo zikazi para mpakazo nsifikiri mba wa Komori mlo harmu wa Komori nkamil na mlo mwenze msijua zitwa biambi na mabimbio mai ya harmu wa ispori ya Komori jimlan hasa tu harmu ispori ya mpira wa mundu leo mingova stongo zilo mani stongo renge satwazin karatu rakambe inti yatu ilihidishi hemba harva match mbili za koteze sawa moja mabishiri nani hetangesa iz match zombili mabi 40 yo aibu namna yazini tini wakati de wowo ntukozenza hejiri harva mra wa wazili maju unumoroni bade la njia umani na taharaki na zini ntongolo mbani wasi wizara rakos dunga karakana budi na kati wasi hu zia hamuda karawala luabirizi ya hamuda zia madhamana wa ifutu ya hunu Komor karaka na nzenge na kati de hiyo shudi shidhamana nsifikiri mbane kula mtu lombane mwatwani mvenze intini sarongwa mbake pamoja nami be lazima ni afikiri maana rango ya satweni ni sirkela rango ya satweni siyakaza mwisozino hamadili wazoni sawa mpira wa mdu nguo na sura ya indwa jina eba namna jendo wizara ifikiri yao urejeza ila sura ya mpira wa mdu hakarmaze ntizindwa jio mpira wa mdu nguo na sura ya mbenufu nguo na sura ya unanya na ujamaa na mahaba ama hunu Komori ngebadilio de hiyo vanu mengorwa stongo zitukizao kwa kila vamana neka vamana wa ligi au neka vamana federation aspari hani hamba vamanao ana yahe shama shilu harmwe championa baboka kila mtu wakasina vaman harmwe federation harmwe ligi ekipu yahe iskoza yani tungo za menyefu za uchafi halua shi uje inatsorongwa corruption na ilo mbane na mgaleleo Komorvani kavajuvira mfumo kamba miji na miji kayawana wantu na wantu kayawana hasibabu dumavu dhamana ulo na wantu ende sawo i football ya Komor kamil rangu harmwe ligi tas districti hata i federation hungi yangu harmwe dhamana zini mwezi wa juillet tuonana na wenyewe federation na mtuambiazo kamba haraka ritualie i football ya Komori maana kaisende sauso ni football na mwangalie leo nsihimide na ushukuria hukambane ile equipe nationale ya Selakante remoteza hata rari yani ushashi harma watezaji mpira 20 na waili utopara mbani umoja dashindao arengo harma championa local wananyasi wodi wasi sikubali biat yatoka njema na ikai ifuti tezo Komori ishindo tu mavuna hausaidia Selakante bikesparihana mana si tinselewa hukambane kawasina politique general kawasina mtwala jimla wa hendesa itinia sport ya Komori ifuti ya Komori na kati nyimani za ntongozi lombane mardhalo ti veleha wami en tant que wizara serikali rishtaki mahakama litaye mahakama yire wantuwani pia yandri sarabuzi harma wantu chindwa chenche jirivuzuzi titahaitahe pia re federation wende wavulishie zorata releshe mahakama zurizi tuhumo mahakama evenue na kavwa zifungo ziweze ndani zilawe baadhi ya madhamana wa zamani wa mpira wa mlu wa federation wanesa kaya hatwa hawiye karari warenga mkinishi hai tie taabu harma mpira wa mlu eba swala linu bana waziri ngoni nseregeza rongwemba vozuzi rikarwa bunjilio harma bavla bimbini docteur ani madocteur docteur sunaja rongwemba yo risa yo kevonesa watu hurenga pansima warembara mwashinda shule na masia bimana na kartar paredalao ya farudhir gurue shunda shule masia zo watu warongo wao zo haki bi kartar warakenti halin atalini den lini derto renga osatwa ukambani lazima ni rivirilie ifuti ya Komori ile jeu la harma stambu vavor sijua fete amba tongozini
vatoka baadhi za tambu birsumba Mwenyezi Mungu kambani haraka shinde zilawe ngoma makinisho wandu wa kwanza mpira wa mduu ya ukayali swala linunga aljumundi hashawiri mwafaka nsimia Mwenyezi Mungu maana dalili ike lazimani vastezo machi ya hei sela kantina i Madagascar machi ya inongoa machi ya Mikal machi ya Wanzan wa baadhi za wantu walarume federation nazo sizorongoa wasana ili wanyese mba isatwara renga ivingi ya udiro wasana mbari machiniste zube alhamdulillah Mwenyezi Mungu mwenyewe rahma na ustirifu waswaja wa serikali karalala riwana hata ukae machini kubali shidi hai istezwa harma intia Paris le 11 novembre bavo tanamalize mba wasi serikali harwa mahadisini nazi makungumanyo mahu ya ifut ukana mnantinde tushindo maana wasiri wata hantongo moja de wata shiayo waje wodi wenyewe wasaidia hawa haku waje waone na mnantindo tushindo hata waje wafanye tabhithi wajue menye funva hanuilo be lazima ni uzievo. Bwana waziri ulahiki za nyakati za mwiso zinwe balozi wa hensi ya Faransa eba harmwema suala ikaomu ya hadisi mdhukuru wa mrengo funvu wa hele siwala maore harmaze nsabumu za he bahari hindi tukosin riz dhukuru nami timanyesa mzazi ambasadrisi huka serikali ya Komoro topara basan kaskiri ya elewa shitendo ashile nsi nku maore de Faransa washijirisha harma inti ya la Reunion ri anambia mba zihijiri be usijua di hallo wa antwe karma serikali wa baadhi za antu ujiruhusu wafanya ntongozi lombane kazisi dunga izinzia anambia ukamba haumakinifu huka raisi Emmanuel Macron asbaki harma zo rafikiana ndi harma sharia shafikiana wananyasi wa maore onda mbasazira anambia na kawa sirengafu vuharu wa malanga jani dezi ntongo dozo zile rafikiana kawasi na hovinge bere mwa Faransa wala kawasi na hurumia lijimbo la Faransa hasibabi hukamba wananyasi wahara yamba wasitide wao wasivatu rehara yamba ne karsi kubaloja uzozino bane de mwazi tahamus tenziani na daula ya Komori timwaleza ambasadrisi hukamba ne daula ya Komori kaina hukubali tena hamara yangina shitendo sha zero madishin sha tulwanziana Ngafungwa kalima linwa jina ninunga josubutira mekana linu kalima la siasa ukanga lidhukuru yemi konsia taifa ya Uramatsu yema 40 na milira ngurarenga uhuru na ujimlisa yema 15 ya homzunguli wa shirisha uraisi na muhafidhi wa ile siwa la Nzuani Dr. Abdusalami hajimiza bunjilio ihonzuani wajau baadhi ya madhamana wajitamkao ukahamama dhamana waisiwa wakati kao wanuma dhamana wa wataifa ebale swala linu bwana waziri ngoli rengona mnaji nsari sali kalima la mwiso usikitisha wallahi lanzimu usikitisha katika mwanadamu akana dhamana nku harmu nsini ilo kasar mwe dhamana ajipara harmu ile rungo janibu la kinyume na yezi anrajifanya babalu wa raia wabavu yo aibu irisao mtu aka premier minister mwensini mtu aka makamu rais mwensini leo kasjipara na mnatushindrao akinyumisha yezule leo haraka ndenajifanya babalu wami mtu wabavu fulani yusikitisha na yu aibu nazo dalili za shinamna za amalizi hulawana na mkansi wa unohabiliwa farudhi wa Komoro rende karsina wa hovira lazima rende maana leo ipara katimbensi yatu lazima ni ritwalie wa warungu ambari muristwalia nti neka vasu umani badi lazima ni vake umani vortwalie nti wakati walo umani wantu katwalia zdalili wasirika wanata wakatu rune tambu na mnaka ikantungu na rende haraka dele mwaja maona sharia shahintu avani sharia shatia tambu to para lewi nti keskiria basauha hahurongo wa ziniza harwa hulawana na muhafidhu shitwa shanzuani wamiti na masikiti wantania tekeleze huka vanu harmwa dalili bweni mtukufu wakati wa kutuzwa kwa hijiri Nzwani diwauwa wale mteka dhamana hunu atatola harmwa dhamana akwenda chifanya kamba wae Mzwani wakati huo rakona watu wakola maore na lareni wa jahira leza upeulo baina ya uangazija na uanzwani zantabisha vozuzi nsona maori intungwele itahiri gede uyoyo bele o wantu waloma dhamana au waka madhamana wanzuani wafanyao hazingazija de waenda nzuani urokondweleza wanzuani zikwelu zai asisi ni rais azalata stenziani yani rais azali ana mpango au fanyao hunungazija basi ari wantu walonzwani kawasi jo kamlishi bele o inti parambali vazi nizongolore zo sosio ntungwenti ifanywa kawasi zamao be nsona maori de harufu zile za ukutuzi besi vira kalite nyingine na vao sorongo amane haji ile serikali ina dhamana serikali hahubaki harmu sharia isirongo ambane kwa kila shtendwa
kwa kila ishtotsongao shije sababu ya ukambania masuani ya regar mokutuzi serikali tsobaki harmwe sharia na mtu atotende wantongo marlezo atoparazi hukuma za lazima hausemaliza sualalo vwa makalima yatekeleze hanzuani wakati hafidhu Dr. Salami Abdusalami akwera ma fonctionnaire na wantu pia wantu wao ari farahani nsorongwa manatazikia wahabiliwa hukamtu kutokombani tena nsorongwa mba ari kaenda harvo mona nono atotolwa hazini tihaki tena tihaki wakati hoka mwanadamu ahabiliwe harmo zitongo usauviri na hahuyeleza fete watukufu ukavanu fonction publique ya Komorio nzima isirikali ya dawla ilivyo ya marahia wasike mtu arisidiwa mbavali kakaenda atotolwa yuti haki tena na hikazi zurongol shedia tena nsurungwa na hikazi zurongol shedia haraka zizie maana abo chariji parar mo wakati mbane vwa dawla mbali vwana situation ndis dalili zile za kambane mtako hii akota wanzuani ajangazi jamana irepression ya kanzuani wakato ikanziro donc yede ntongo na kotani tekeleze hahambi watukufu kama narike makini bersenda harmo amani insha Allah kalima la mwiso la hespor kanga dusi sindria haku holi hoinu de mbinga uloniyo tkanzani jue eba namnaje barnamaji hindini ndo ye wizara ya hansi ili huja wamakinishe au kanga juao ngariona wanamna unaijana banutiju warengao hespor warengao football warengao zenao za sporizonsi harmainti ngamjitayarisha namnaje au makinisha wana wa Komoro mengon vastongo ratisi mwisoni harmo albaraza la mawaziri unsini mwa tunduzi wa al-Imam Ghazali hafidhahullah rafiki ana kambane haraka jorfanye mkensi mahsus wa hutwalia ispori ya Komoro maana ispori ya Komoro de mshababi mkomoro bimaana ripange mfumo kamil ujotwalia rongwa mantini semaine de la jeunesse nisfikiri mbane kakarashinda rafanya mwisoni renazi barnamaji rakarazenti mwisoni vo mwa birsifikiri mba mwandoni vo mwa wa janvier 2018 inshallah tutafanya mkonso jorkenti hasonti wa moja na mashababi ritualie hawema ispori ya Komoro inshallah. Marhaba bwana waziri huvenufu ikao hurinika uhusuye masuala rahuzi sayo sawa no wandu wonsi raisi mzamani Ahmed Abdalla Mohamed Sambi haishiliwa letasila hemfumne inu nesheka ushavaminishiwa zetabu hifi uhusule suala la huranya wankiba ama kajaishiliwa henamna ya kahanza yani harma bangwe la benva umroho hahe ihojumba la mawakala uwatasi habari kwa jashinda wa hunrara aiza hai hauka kwa jaruhusi wa wanjia wakati mshashi hajimiza monano wa watangazaji hauone sauka katina ndongo ya zitata zao uhusule suala la huranya wa ankiba winjo maelezo uhusule suala linu ndo harma ze taarifa habari za hatu zijao ikao shamashababi shishuliha nao ni maendeleo ya helisiwa la mwali wa Tanganyi hao mwiso wa mfumo ihofumboni nao wakauramato julahe maudu ya heshababi wa helisiwa Unsia Yusufu na Chan Mohamed Delamin wakahadhir Imaendeleo ya daula ya Komori ya hafilisha zaidi ushababi wa mwali ino demana ikao wakusamanyia harmo mtanga wa hoani ili ufikiri ya imishingi ya uhenti maendeleo harmo Komori jimla na haswa tani harmo ishisi wa shamwali ulawana na Faisal Bianrifi ino namna ya uhira ushababi wajitole harmo imbwana ya urenga dhamana za uende sansi na zino bila uchunguzi rende na uona magebishwa Tanganihe risi tengue mbabale wasile ino manashioni hapa nino mfanya mpine alisini manange redao na uelewa masifikira zatu amba ule yanside huyo ino ila fanya mpine ila pwezi nyele ila lowe ile arapote zimbao ile hula somese imana ile hula azihire wandu di bukao mtangani huansi mwendeleo soni donc kwa wasirielo amba zijani buzino ika ole upia razihira za jabano izor kujawoni sa sura yangina ya ukamba leo kula mru atuelewa amba wenge muhimu harmainzi likungumanyo libahara ushababi wajitolea harmai maendeleo litungwa harmai shisiwa shajumbe Fatima na ushababi uno utu ya zinkabwa mbonzi leo fikiri ya umoja harmai zifaliki za maendeleo
Hema dainu ndurika za ukifu taarifa habari ya hema sihuyanu rumweshelezi zani uka rika pamojani waziri wa hunaijana Nespor Salim Mahmoud yakauribenuli ya suala liliyobaoni harma mabangwe na ndelihusuo namna ya championa na siku wa mwisho wa championa shaendelea harma ziwanza za mpira rangu da Ihomoroni na Mitsuje. Marhaba bwana waziri wa kubali ujao ribenulie masuala ya haki. Abanu angalizi duraka za kifo taarifa habari hatu harimushiri ya oni masimu mema ya khair na barnamaji njema. Asante. Hika ondo mri dunga o zenye katizinu marhaba kumastahamili uridunga harma mpango watu wa usiku wa leo wahusu ye art culture na ustanrab unumpango hika o ushinji harma mifaminch hama mitiziransi uzeleza haukaya ngarjo ka ustanrab unu ushinji harma mifaminch yani harma malez eswiha nana rogozi nji ikao zishinji hapo jumaa izo pia zikantitena haruma omienje inu demana ikao juhudi zinji na rogozi nji gazinje haruma mpango unu ili wanruwa shinde watanabahi wajue zila ikao za wakalansi za upande wahao haruma ya la malezi na ula ustaarabu wahensi ikao ndo udali yao ye mishinji ya maendeleo. Usiku wa leo inu rila hiki haruma yeze mimbar za hatu umuri Madi Hassani ikao ye depute ama yeye ndo rais wahe shikao shahe mawakala shambao haki afikirika de namna hiyo. Marhaba wakubali ujao usiku wa leo jer hadith ni mahadisi hatu usiku wa leo wanruwa besengwa jo shanga mbavi haukaya ya shinjiha juu yahe yemikoba ya plastik yani dezinu sashe ikao desa plastik ngarjuwa waka ya haruma ya dunia zinga katizinu dunia kamili wanruwa wanao na embwana inu ya utowa eze sashe zinu haukaya wanruwa dotanabahi wahunru ukaya eze sashe zinu gazimenyawo oulanga tudotoka gazimenyawo oulanga ama wajau ngangizo madhara juu yaho omiesh wahe rezinyama ro ubinadamu haruma zinakatizinu haruma ye dunia kamili yabo ensi hatu bomgwa hivi nzaranjoka tulwa haruma dunia yabo karijeba haruma tambu hamandizo wakati kaonga rionao humunziani ngaronao homalukani ngaronao haruma ye majaya ikaudo yaliyo heni usiku ikao mongoni mwema jamenji ya shinji hao humunziani desesa shizinu beya kazinu tisa sheikao ngazi wolao izi redi hadulanga shanga zidakio haruma maha minji hadis hata heli boko ongizo mazara yensi ya hatu iti yanziani esharia ikao shishinjiha haruma umvauo rijuhanzari yenewe mbavi namna ikao sharia shinu sabari hindini ikao mawakala wa hansi ya sharia juu yahe mikoba ya plastik yani eze sashe. Kwezi watukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Andaninga mshukurio di jumba la ortese wa hundu wakati wa kubali rijeri eleze sharia shinu andando ke sharia shinu inu handanika inu shamba wa proposition de loi avonga vo député ya fikiri za ngozino kayala dhima ya nsi hatu wakena sharia sha usaidia wa unono handani waho kazi na usaidia wa unono ya hulanga sharia sho tunde bahati mimi na shi propose sharia sho kozi amandeli rujwao vanu nsi hatu yona ndo washashi yona superficie nchashi runde bahatu kanga si haruma isiwa abe fasira mloka kartina populia ekinyume lokanga bidori jokaya ya ardhi ya sunyeshi gona bahati do sasa nyiha rahano kairajihe karno do hendo barini e baharinge jori waswili ngabo la dhimari kema sensible
ya heze nongozini ukaya hena nongozo shindari hifadhi wa ulanga wa hatu zike yu devoir ya hena mzima harumasi tia serikali tia madepite tia haho sha ya hena mzima harumasi ya rengelifu vabidi ya renge iliri hifadhi ila ardhi nchashi kaundo dorilonio sharia shinu handani dokaya ritaha rizie haina namna ya ufanya sashe hayofanya ambalage ikao keno jowola haruma mezi mengo mirandaru henda c'est-à-dire ikao honda mezi mengo mirandaru shendu sashe hiyo plastiki hiyo kena wola yabo ketubidi ifanywa bantu juu si katufanya sashe katufanya de produits plastiques yabo ze produits plastiques hizo si commande ngarizi yawe commande ya commande ya uveha bantu jubanu reka sashe reka emballage ya plastiki kao yo kaiwolo haraka ngarizi yao hoihuza ngarizi yao tena tulesoka ya grossiste hajadie je huziwa shangarizi yao wala dukango niyo harimwe zindo harimwe maluka hoyinuko wananti abo fasira mno kaya ngarizi yao katu huja na sachet plastique non biodégradable pour tujubanu au huja na produit plastique non biodégradable badi je kao ziruhusiwa ne sharia elwainu baada rifikiri rifanya baada ya virar mwe procedure legislative riparo wadukao la dhimara disina ori jue kaza ngozi nuhenda mwendezi wa ele iliri jue zoto kufanya yede mane kao rilalika ya ministère de la production et de l'environnement rilalika ya ministère de la santé rilalika ya ministère de l'intérieur ya ministère des finances ya douane ya Komori ya Modek ya mairie ya Moroni ya chambre de commerce ya Komori owa wachuuza atadiri wandukangu wafanywa hazo shindoni shambani na wandukangu wafanywa hazo shindoni sha volovolo iliri jari hadisi wazima fikira ya helwainu habati njema ngajamba habati njema wandukangu wa haja haruma umonano waja ya ministère des finances waja douani waja mairie Moroni waja wandu wako represente wandu wafanywa hazo haruma shindo shambani owasaya kwa jaranga funvu maskitikuma hura hunda nde yahusu ya ministeri ya sante okesha vya shinu tileso kangara nzori ziye shamanzo Komori welewe na yom morogozo abasa zi etudisa sifanishiha yuka haina usiku hususwani humjini Moroni wanaisho Moroni haunu usiku wandu wao ngwarengao molekule cancerogeni wezitia harumezi baza hao imana koporo ministre de la santé iliwaje warenge mesure préventive waziye hote shaula shamro harumazi sashe plastiki kaga Moroni ngo hulum shakiki ngo tular masashe plastiki ngo hulum katadipe waro hofuru wakati ngo tular masashe plastiki ngamwambio wakazi wonti pia rekam amini rekakamja amini shamtamu amini ukahena wakati wa horenga shaula shamro washiti harumazi sashe zinuzi wa Komori abasa vala hurenge molekuli ya kanseri utwezi bani hao ebega volinda kai mahakume awe mahanshiri ni jao gojojundo no wadi wa kanseri ekakujazie namna ya urengesha hule ushitar maze ze plastiki hizo. Naam. Kana duangalia ndio na moja makatika ode sharia shinu sha tulanziani rangu sha kudaliwa yani mawakala wakubali sharia shinu ikadi tarehe 6 ya Juin mwazizili na kumena fukare yani avocati hulevanu wakatika ode sha tulanziani wakaye haiba ya wandudu bao mwenziani wazie polisi la pia shaije wakati ga wanduadeza kabati uzambo kabati uzirongo namnaje no wakati kauze sharia shanu shisashi ifanyiwa ebanura hakashjenjia nziani hau ekara hakashjenjia nziani wakati ndinde kutoka winjia nziani na namnaje domtoka ufanya hata sharia shinu shidungwa shishinde shirumishihe watina udhuru marai hautabishe marai haukaba hinu mreda ngabo maluka bokeka mndu hende haswa de harmaze supermarché mbuka tsunga mkoba mbuka dalizi ndu saha hemhononi yabo ngeo nisihabo kaya kabati la namna ya ubadili zila sashe za plastic wandu wa hunde zindwa jina nafikiria ma swala hilo rilifikiri izo ndabo kabati namna ndo jina banu zinu question za malezi amadu mpango hanyu kango watakupwene malezi kwezi amandele wahamba ya sharia shivote mwezi 6 Juin
shipromulgewa mwezi nsano ya Oktober. Harma sharia ngo hundokaya ramba ukaisharia shinu wajoni so aplikeha mezi sita bada promulgation ya hasho. C'est-à-dire ranzi le 6 avril 2018 kabati ruhusa ya huza sachere kankodeni, ya huza sachere kadukani, ya commande sachet. Hauyo produise sachet au emballage plastique non biodégradable. Yende mana kwezi. Yende mana kao ritsaha ilirjerelezo kumori. Yoka les grossistes, les hommes d'affaires kao yonde business wafanyao wajukaya ikawa juru na quantité ikaunga joko juhunda harumaze magaza hao à la date là kwa tina dro distribuer. Ngebidio wakati hiyo haruma disposition jo rengo de ministère de l'environnement et serikali wando one comment recycler au comment détruire ces sachets là d'abord entreprise nzwani kaunga ju yajishulianishao ne namna ya détruire ya recycler les emballages plastiques non biodégradables. Donc kabega hanando kaya ranzile wanu wajua ka à partir de ce jour là kabona udwa huziwa sachet au emballage plastique non biodégradable armaenti vega wakao commande wajone quantité waloniyo kama walishindo kule jojibu ange watu ziara nzileo au walinde wafanyizo kao jirari mazeli wazahatu warare sharia hakatika ngomdukale we mameri wonsi pia wataha wajue waunde kope sharia shinu iliwani so applique et les supermarchés za Moroni kwa tuto azesashe c'est pas parce que kwa wanzao ani kabati nushobadili de yeku ya nushobadili shamando nelezo kezo ndabo omkubani hangu ngaujo hunda mnasashe wanguwe ikawa harande hamodi ndi wandoni kwa warmaze zimajlis Shemana zikon hadi hodi hodi gasika hadi hodi shemana zilwani nalionga botuto shida ya hulai shemana zilwani izondabo ngamwambie nukaya ka hende volvolo hende ngo hulo kilo ndaru za nyama na kilo 2 ya tomati hizo sasha 2 washau hizo sasha 2 wakati yo hunda bahati hundu mdomoni kesashe wakati wo hula sashe ha na bonge hulu kaba wajurumia mahakume ha 250 francs au ha 500 francs ujuruma mahakume économiquement d'ailleurs ngio rentable ukaya zisashe zilati rumilo kango duka na irumba hango joka na kaba ikaunge fo 500 francs uirumie mahakume sha dizo karjadzo ya ukaya leo inu bakari pa ukanefikira kaminga mjone leo mdu kahenda nafanye course avula dhima njiprepare ne sherumba shahangu shamdu jundo nziani mdu junda Moroni mdu junda omalukani mdaje fikiro kana nule bahindu yembe no mwitonda huvi ave yonferi ya mentalité zentizo tipia leo inu warumia uze sachet mais ce sont des sachets biodégradables yabili ze emballage plastique ikaongizo harma ze produits manufacturés na mashino kenso le hatu ngizarma majunia et majunia ala c'est du plastique chez les produits manufacturés la hale wele wa hatu kato shindari obligé wandu kangwari ngwari hulizenso hole rambe kana mwite harma kirtas leo ngabo zenguo zilatiwao leo ngabo yesime kaunge jo harma makirtas mchiduwazo kaanga ma entreprise besho yontinto nukomor ikaunga mshukure pnud ngwa apieo e entreprise hiyo wando fabriqueo ze sachet ikahonde wastaleo ngo hulo sandwich ngo tini wayo haruma sachet ya papier zilega fabricao banu ngabo radare incito akomor haruma l'innovation engele weno tsukubaliana so tipia relawa haruma zirumba zila ubushini karna hamba ntsunguwa mana c'est pas pratique ritorenge majunia ya nsohole kutulule gula nsohole la hangu la 25 kilo tende tili njalata le junia chatirengele junali la tujojwa wame binafsi ajifabrikie mkoba ojo balendo shindoni non donc il y a un problème de mentalité il y a un problème ya culture il y a un problème ya namna yao yenshi harma urahaf renga abo zango hizo ngam aminukaya ze produits zo remplacer ze sachets plastiques les emballages plastiques leo komori ngasinizo ngebirebo buhana damu warenge initiative yokanga bo sharia shizo zo ngozinu hata wala entrepreneur hata la businessman ikangwa komando zo ngozinu oliokawa bakenefikiro komanda wazi business yao barngona materpreneur lo bure leo ngabo ila ukaya leo wandu kwa uvan shaka wala watodunga tele ngabo wala watodunga radio watoshinda watanabahi ukaya ngabo ngo ikaozi famishia luko ndini tena ndo mazihanti hanamna ya ukaya izo tongeza wala maraia waelewe
ukaya banu leo hauti hale banu ngapotoka kunjia ndongo kadha ngamuntu kwikao sasa zitulanzia ni ndi wantu washinde waelewe uhonda we etara hikao bya kazi wazichoka uzilo au kayo kaitsihule kwezi le swala lahu lo muhimu ni namna ya kuelezwa wa Komori shavunu tsikahanzari zitafauti shebabi ukanga sina imadepite nga sina daula sisi garfanyo sharia yule mane raisi wa daula atawash promulge yenguto ash promulge za bari hindi hanani iliyafikiri mizan execution he mizan application he lwaila ili he na département concerné warenge ze initiatives za wa préparer population harwa mizan application he lwa sisi rija zamba leo garafikiro do pare ma mère wa Komori ili rijerewelezeze ngo jinu garafikirio uji deplace harma eshinde hu sha volovolo ne shinde hu sha shindo shabani ili releze wa Komori yene mane kaung renge contact na snepnud ili wasane ze fonds za husu environnement ze fonds za husu adaptation climatique wazioriente ili wasedie wala mashabiki au mwanzo wa jilasi harma fabrication ya hizi emballage à partir de tissu à partir du papier au la transformation ya he ze sacs za holezila en dekaba ili wapie financièrement ili zango hizo zirealize shamdon de jina be ukaya inta feri ni ya PNUD inta feri ni ya gouvernement inta feri ni ya madepite ina feri haina mzima harmasi anina muamini zango zinu wanwati zerenge mzati shia le président de la république hamba ukaya wanunga hunu ulimwengu pia wahafiliha environnement et ya mana environnement lo ombi ndasi wana damu asiso tipia hene mdu harenge fuvu horende environnement ni leo kengi ombi regabo ko badili hena mzima harumasi gena fuvu yabidi yarenge ili zinago zinzibadili regabo ko zile swala lindu kaya owandu ambao kaya engar toze sasheri badili nendini gam aminu kaya hena mruhahe ngena vahanu botia hindu ngena irumba haungena kaba haungena junala nsohole satimize nsolo voro hao tsobala shono shindoni vodo hulenduka hula utiabu sha eshilo irja kwezi mwanama journalist ngamparo ngamtafadhali hu nono wa Komori mriata hadhari horenga shaula shamro ya shitia harmasashe plastiki na tahadhari zinogozinu wakaya abo wawe ngo tsorenga sumu wetia ho zibani hao maudu tijola mwandu kaya kuzingorani kanseri kukati namna ya hangalia wawe ndo warenge kanseri ila watia wakati ukao wandao urohoda hone ambale wa mwanzo ni le brocheti ukoro hanyo nda te brocheti ambango ndo wire ngoro joda honi ezile zire ndini ho bale shano ndo atune brocheti urejei ezile zire ndini ho bali yaye emna bakule ndo atune urejei shawando meono mirufu wende warengeshela shahula watu mapesa utia haruma bani kao ngabo fanyo transfer ya molecule cancerogene armesha la shao ujoli simndo msheno wana maudu jojo na problem za santé ndio unaona leo ngabo ila ukaya tihale bana avril ze magizo yani yabonga ramba ukaya dombiro zinjie o vontiju ngaijo zilihaniha opade uo ila douane ndio nafufu hindi haukabo do bahanu zivirao zinjia eka leo wazibulia zinjia ukanga rujua ukaya leo isho sharia izo toko zinjia zibali yao mapesa zitia mapesa no taizo leo zijazi zilihania toko hindini lezo joka lansiza wandu hamadi hedio ukanga rujua kabo lazima isharia shifikiri ndongo hamadi yo kwezi notsinda ubasi ujali swala tsamema ngoni mwandu warenga fuvu harumazi hazi za luwayinu lidoni ya Komori ngarjwao ishu la douane wa Komori wa joulatse kelwayinu injanziani en terme ya taxe douanière shakaribi misa ze hatwarizi unda wa Komori hojimlifu hao le swala lino ne faide kawo douane watiao ngamdani helezo kaya watauza wapie wafikiri wakubalie wasaidie e produits zile ujavantiju abo harumale swala hilo nokaba la lebange hawenvi nyo hawezo mozamro zote viru la douane reka par voie aérienne reka par voie maritime wawana damu et du sanctionner ma ou de douane et du sanctionner des par soinizo na bo sanction gion zero
ngibidori le wana harumwa swala lino ok sanction yo na la manda ya 10 000 à 10 millions na 1 an à 5 ans de prison ferme et quand récidive reka jojo kisha zombi lure mwela manda fungwa wojo fungwa kwa kure mwela manda wojo ule mwela manda kwa kufungwa zojo tsanga zombili et quand récidive ge double hao c'est-à-dire la peine suivante ge joka le double hao do waru handani avec yabo et douane ya Komori ngoma ma conscient ok douane l'exécutif c'est le ministère des finances rifanya hazi wadi marumelo wa inu wajoka à partir du 6 avril 2018 kabati droit en grande, en petite, en moyenne quantité à sachet ou traverser douane ya Komori illa badi et kazo sachet biodégradable manangizo et du ko fanya différence inu hindri le winu le kezo kaya hena mdikao wanza commander sachet au titre biodégradable ngebidana nge contact avec le ministère de l'environnement il y a une autorisation wamnike ne qualité ba wa contrôler et fournisseur wa joke qualité landiyo yende manara renga délai la 6 mois ili eni mwanza kare business yenu ya jiprepare ye ngena ye omhula wahe miezi 6 nge owandu wanu waisa wa tanabahishiwa andani leo ngayo ya mwando akutanabahishiwa ngamdana ukaka mfikiri ukaya uyo miezi 6 na isoto kuza mimi ngamdana wandu watanabahishiwa wandu wa commander sachet plastique watu jubanu kwa wenji c'est-à-dire quand je parle de les grossistes wa commander Jesus watu wenji c'est une question de 3 à 5 personnes wazijua manamba wazijua j'ai été interpellé à peu près 6 fois volo nema vendeur ambao kaya ebanungo zio zinu dijifanya hazi hindini lewe nungo huzo de sachet non biodégradable maudungo huza sachet biodégradable maudungo huza kaba maudungo huza mikoba ya tsohole abiga wafikiri hama eba ya kabati ya zabidi fanyiwa eske lewe ni tsuka njema engele weinu wandu walovolo husisa shezinu ikawa temi ndubonzi kama juna la vale otselatiwa wafanya massage majuna yala amfikira male weinu mndajukenda volo uja propose ya junior la kana 25 kg za tsohole juna jema lijisao la nziwa kumambe ukaya rumali nunoti ule sachet unaelewa amfikira besho mabwa hula rali 20 ya plus ral 10 ngamdhanukajo hula rano kedea ren rove akazebe swa juu hajujubange ndo vile heta juniani kabla ya hiroya no donc inu problème ka elewe inu ngaranzori rihunema pesa hafanya hazi hawatanza rihunema pesa bure hena mdulenge bidoba ka innovation hena mdulenge bidoba ka transformation rijokaya la richesse mbyo mdonda hataha karibu angalia tena kwa wanu kao vorlo harumwele swala hilo la he umbadiliso wa hindu fulani hata hindu fulani ngabo wandu ikao mungoni mwao mahala hama bandabiti hama ikao wo urenga zinu sashe zalatiwa wazifanyia hazi zindwa jina hauzikausa hauzi ilizirumishihe namna indwa jina holiho nge opande wo leo ngabo zilazaisa zenji zanzote jeturumishie haruma wa ndoko hamande hiliyo eizo leo gazijojua uhuziha haunga zinjia haruma ye elebakia lino tileza rokaya karjaja haruma ze produits ikaungizo les produits transformés ngari wazao kaya yo c'est du manufacture wakati zamano valenzo hole ngetlor massage plastique ani le journali là c'est du plastique non biodégradable le recubali parce que et chaque commandant de hole vale chaque commandant c'est des plastiques yo recommandé hole wakorere wayambale harmo plastique non biodégradable et kale winu wonria utilité ngarambe kaya ngarango sachet remis dans le bâtiment sonelewo yawezo ni zinajohanza kaya e problème e produit ni tilanti wa dans la nature itifanywa depo itifanywa déversement iti enfuelwa iti tulombro c'est ça so chaque produit ni le nungo irengo uje haruma u décorer muri haho sonelewo abukata problème tuna problème naam marhaba bwana deputy amma holiho wakati kauduranikiwa wisau usongo shanga kutoka ngasina zinji zohamba kalima hindini la mwiso ujoli tekeleza haruma hadisinu kabla ya ubaya mpango kabla ya mpango mjambo kaya le swala la husu wa ulanga wa hatu nono hatu lin swala la serikali lin swala la madepite lin swala la madirektor de douane lin swala la hena mzima harumasi
ngebino njuke sashe njo bala alternative za ihoni yanshio yembuze ya directory yembuze ya ministry yembuze ya deputy sinde johula ejohula nembuze ya hanga au ya hejirani urenge umshakiki urenge ndo vya hoho mugwa hotarumwe sashe plastiki ila kusende walisema na waziri ngondo alisema ne wahao ngabo hena mzima harumasi ngena mtsango abidi atsange sisi en tant que parlement lazima rifikirie ekaho eleze namna inanuka jelewa lazima rije na sharia iyo oblige wandu welewa ngabo kwezi kamvanama wandu wafanywe hazi yako kuza sashe riwafikiri wahuza sashe non biodegradable maudu wadohuza sashe biodegradable ngabo hazi kajatawa shake bidiri changer et namna ya uyanshi avec ze sachet ikao gazerongoma hajana na mitsano oshina zidisparese au rambezo kazi disparese hata ne hata rikanga zijawa harmaulanga wa hatu abasa ino. Marhaba bwana Umar Madi Hassani ngamoshiri zukaya Umari Madi Hassan wi wakala hotumbe la mawakala yani député Umuri ikawi di rais wahe ishikao shahe mawakala shambao haki. Marhaba kwa leo jeri hadisi wazima. Marhaba kwa mastamili udunga mpango hatu wa usiku wa leo wa sanaa na utamaduni na ustaarabu ikawa usiku wa leo ushinji haju yahe ustaarabu wa uyelewa ya ukaya ze plastiki ze sachet plastiki zinu ongizo hatwari haruma oulanga avongizo hatwari haruma omieshi wa hatu si binadamu nana wajau yezinyama ikao dorzilelao nana ulanga ikao iko ulanga umengeha yabo kabati wajau mieshi waho binadamu abonge zila plastiki ndo shindawa ile ukaya tihalebano zila plastiki ngazijo roha kiyo kitina hunu wala hula haukaya isharia shihisa shitiwanziani na haruma mezi sitabanu yani vanu no mwezi wa avril le 6 avril ragwe tarehe 6 ya avril yabo kabati ndogoza uza sashe tena yabo rasi rirumi yao wariulizao lazima rishinderi yelewe ukaya uo ndo hayati wa hatu nomie shindro hatu demana ishario isho shatiwanziani Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette édition. Nous avons comme invité ce soir le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mahmoud Salim, qui va nous parler des événements qui ont marqué la dernière journée du championnat de football. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Mais avant notre entretien, autre volet de l'actualité. La 21e session de la Commission économique pour l'Afrique a débuté ce mardi à Moroni. C'est un événement sous-régional qui regroupe plusieurs experts venus de différents horizons. Reportage de Kassim Suleiman et Mustafa Boubacar, compte rendu de Mounira Issouf. Pour la première fois, les Comores abritent une réunion de la Commission économique de l'océan Indien après Madagascar et le Kenya. Un événement de grande envergure qui va redorer le blason des Comores dans plusieurs domaines. Cette rencontre va